Svaki profesor univerziteta dužan je da neprekidno poboljšava svoje nastavničke kompetencije. Potrebno je definisati ko može da predaje u visokim školama strukovnih studija i stvoriti zakonski okvir za Univerzitetski centar za usavršavanje nastavnika. Nastavnik mora da bude pre svega dobar čovek, a zatim mora da bude i otvoren za promene. I ono što je potrebno i postao nastavnik jeste naravno doktorat. Ali to je, nažalost, u ovom našem trenutnom sistemu jedini potreban i dovoljan uslov da biste bili nastavnik. Od profesora se, osim da budu vrsni naučnici u poslednjih 10 godina od kada traje reforma, očekuje da budu dobri organizatori, menadžeri, preduzetnici. Ona želja da se bavimo samo naukom, da održimo 2 ili 3 časa nedeljno, ostaće samo pusta želja. Oni mlade generacije će morati dramatično stvari da promene. Ono što svi znaju, to je da se naši nastavnici univerzitetski školuju kao stručnjaci. Dakle, mašinski fakultet školuje mašinske inženjere, građevinski fakultet građevinske inženjere i najbolji student koji ume da sazida most, recimo, postaje profesor, odnosno prvo asistent, pa profesor za zidanje mostova, ali niko ih nikad ne uči tome kako se to znanje posreduje prema studentima. U Evropskoj uniji ima univerziteta koji imaju programe obuke razvijene za nastavnike, da zna da sastavi ispitna pitanja, da ume da oceni studente, da može da predaje, pa da tek onda uđe u nastavu. Nadležni kažu da je potrebna i veća finansijska podrška i veze sa tržištem rada i podsjećaju da su fakulteti godinama upisivali onoliko studenta koliko je potrebno nastavnicima da bi opravdali svoje časove. Zato su pitanje usavršavanja profesora podelili na 16 tema. Sve su to izuzetno važne teme koje, nažalost, kod nas do sada nisu pokretane. Naime, smatralo se da ako je neko dobar đak, on će biti i dobar profesor. Dakle, paradigmu 90-ih permanentno ili kontinuirano obrazovanje sada zamenjujemo jednom novom filozofijom, novim pristupom u obrazovanju, celoživotnim učenjem. To važi za studente, važi za učenike, ali važi i za nastavnike od jaslica, vrtića, osnovnih škola, ali i univerziteta. O aktualnim temama raspravljalo se na okruglim stolovima. Profesorima su najinteresantnija bila pitanja kompetencije, metodologije, informacione pismenosti. O zakonskim pitanjima niko nije raspravljao.